yaure do secretary session pham je je hoi kanona bar council ke president adum hai do loi kupe makhata chathar roi hai tare ya secretary session is very important ko mayam khangba ya ba mayam da haidok ba ya da office ki office pipe ji ot loner ni secrecy abam dai ni policy is the secrecy ni na hayeng lore kan da pangthok lore kan da itihas hoine le boi wa ne ba ai subchala ga matam je am lai tram ni na akoina government se da pam ba se idea no buma resolution ge protection ge mayam gi lak pa da comfortably loction bam jage ma khodi am cool down taw do ne ai sai Suresh na haibudo hoi ta ba khang ngam de bo huji ke le ba state of mind ji da ado aina warak bo wale haibne ba chai wale hai do warak pai da halaman warak bo wale haibudo ni mo khoi gi BJP ge organization na pachana train to bibam jange bangang je violent no na ta okay sumna khoi halaman hoina haibani aduga no I point ani khata tla ke khoi ge huji ke se da tamna phiban se nga ang aga semgalak pa mudar ka roi ba maram je suddenly bang len bokhai thokram ni na phiban lakshan bam jange ba khoi bar council ge bar association ge president have the yam tapna phasana yam jan hai gre kwa government na tobum to ko che asai Suresh pu themda ba ma su phasana hai na ba ma ate organizing sing ju wa chai thok na ho na ba punam punsala opposition nga ngi bu su media na nga ngi bu su punam kilari mayam se moi ta san na bum jange ruling ni hai se akhoi moi ge dam ki adugi praman de akhoi na asai 29 February 24 da can say house ki resolution pass to buda akhoi na support to ri si akhoi jum du support to ri ne si jo akhoi na do puthoi ba private member resolution manga se yamina si hai si jo magi power hub ni si bu mai power hub ta opposition hub ra ba tati mai power hub ne chief minister ki power hub te ni ba adu da khanga do ni o mase house unanimous oire hai si ne ba adu di house ki wa da ta the prime minister kana ge ta do ni yun magi home gi bibang na pi ba age IB ni pi ba interest gi di adu na logo do ni ba so ina una ga ni ma so ina mu interest lai ga ni khalle ba mani president ma am lai re ba adu ne khoi hai jari se ani subda le IDP singi Huji am lang tak ngai je IDP relief camp te lei ba mayam chigi punsi sine ba 70 moi 70,000 te natte ba adu gi periphery de lei ba mayam su yauri ba waminari se adu mayam chigi pungning je lakshan bam change ba adu ne khoina IDP gi moi life properties punam ngak na ba ek am semsi hari je mandi government pai bising dar hanam ta thoki dam ni na mana khangbo mong da to busi nat ba da hak oina tan ba ba magi dai ta tan ba ba ek am sembir ga de adu su khar protection pidna sarkar na moge dam ta khalli ha bise mo khangi dana adu ko maina koi village volunteer forcing so no modi soidana koi masi kano moy victim tar kani ha du phari du ni ba mar amuda adu mayam law budi khar di nem da gre huji mo no me ka pa hore mu thok ta ya ro adu si mayam je lakshan ba kano government na peram akoi ba mayam je lakshan ba mjange ba Makhoi meeting ju bewar le na chan ba khoi opposition da su magi etiquette phaba tai dana se khoi LOP na leader of the opposition na house ta ngang ba kan da sometimes khoi ge speaker gi chair da gi khoi ge point la o kai na hai tai mi season no idana almost doctorate am lo with the 3 years sang edu yam chang hai ne ba 15 years par 5-6 doctorate word of experience voluminous experience ne on 100 doctorates ke doctorate lo gi mi gi experience le ne doctorate se experience na tra ba encounter da ri ne ba adu gi bevhar ka su wat pa tong mar mak ta prajana hai ne ba koi darib ni ko adu me am du gi image ne koi na se hek song ba ka no to bu da ngarang congress ka to du song ne hai ri ba kholi ba ma am bevhar nu ba waner ba sama se sarang yaubudagi thoi ba ngata ne ba masi mam je tasan bi bagi mathau je chief minister gi oi bai bi ya ai question matam di later bane du question je ai khaidang couple of question num pukhala ga hangjera ge sai khana bi ba mayam je ga ju relate tor kan da handak assembly da manipur gi chief minister na mapung ina congress ta thamba je hojiki footage du zo dum yaure number 1 congress na laiba issue je crisis sigi situation je chijinaraga situation je exploit to have ni mapung ina prajari instigate to have gi ofam ninga sa yaure ba je masima aduga karigumba congress na haibatare hojiki hypothetical oina hojiki congress na government payam taragadi in such a situation congress na kari hojik lei film jida haibatare after chahi ma hinjala kanda hojik lei film jida congress na kari step logo dage have wang jine ka masi ni sidang address to biramo aduga mapung ina aikoi manipur chief minister na phongdok khibo wafam je pragmatic
politics ki matang da yam kana assembly da hanjin hanjin thamge ba male congress na hairi ba mayam ji yam ideal oi ba ko gi version mayam amdi thami adu but in practical in to ba kan da yad ba mayam lei gani haidana manipur chief minister hanjin hanjin haigi swai ji da congress party ne kamai yengi ai examples oina haigi ba ji mamang da ai ko relief camp da lei ba inmates mayam ji amai mem da hanjin gini haiba gi poche thabo in to thorpa da yam lui gan haiba chi haibana ching ba tawba ya ba ya da ba yam lei ga haidana manipur chief minister assembly floor da thamge ba le ka kare happening Congress na power de leiramadi kamai tawdagi hamleba yes yes moi position da khoi de thom moi en khale khoi simple do da khom gi ko thoni ngai lete maram de khoi na yi hanjan na yeng ba kan da ne tawroi de ma ma mathang mathang tawre de ma kha da lak ne ba sampan na hai ga sarkar pai ri sing na hai ba adana masi thokpham thokta thoi de por mane sarkar gi intelligence matik chana le ba kan da sarkar gi forces ma pa jan season na taw kan da sungdok thoi si praja na to bunate khulai pai ga chai li ba sing do na taw ni ba ado moi ground rule thukai han da ki su taw crisis resolve to no gi dam tari kai ki khongtang lorong ga crisis resolve to de je khoi na hai ba ma am je dum chamina se ba dum crisis de resolve to kan ma pan phajan bam change ba chai thok khre ba chai thok je praja sing je khulai pai ba hojiki irang je thopi mapum oi ba perpetrators of crime na sigi thoi ba mayam sigi daita leba mi sing do phajan ba sing ngamdre ba aduga masida mla tarana chongjalaga mohoi mayam ga punjalaga thoi ba katana violence is the yauksan na hero sarak ba jijo sarkar na punish to ngam de jijo chu bam ne ba adudagi encouragement moral encouragement perpetrators mayam duga timam semdo khre ba jen masakan ba kulai pai ba mayam dun muk pa kan de praja acham ching du kai do ne aduna mojo follow tok da ne maram de hingna ba hai de follow the way praja gi way to chakhi gane ba aduna praja sing de moi masa defend dong na ba de yauksan gi bai wani congress le ma de khoi han ju hai gan me thoni ai leite maram de framework agreement hujiki su tawri su congress ki matan da finalize tawri na bayam hoi chen de na ko adu my ground rule thugai dana phajana monitor tawdar ga de ka su tawroi ba khoi mislead taw bam yawe first term of this government ko ado to 17-22 marak se ching tammi mot khelo leitre kaisu kaiba leite ban leitre blockade leitre na mayam harau tayam bagi season na mo gi ba chahi manga se season na mai batai ado taw gi bse masi perpetrator sing duna misguide taru pu ba thim phin duga da moi grow to thokre moi mapang kan thokre adu dai de sarkar ge IB ge network pun mo su kai gre government chalai bu su go to village lampak da loisan gre office to linga ga phajana thabok to woi mo ta go to village go to hills ana lampak da governance loisan ge akoi haidi hai ge na ina chu no ma discussion award hai ge adu ai loisal lok padai ge point am dang hai jage instigator gi ofam do chem gi CM na congress instigator oyen hai be ofam adu di charge to na khoi da kai adu di FIR ka no to na file do na khoi ma thakta congress ma to ke su kai de we are ready to face it okay kaya makada bi please conclude aduna sampanna haraga hujik lai ba mayam ngasi je am productive discussion amoi am ho bda khoi khara se haib dai sure se khara su akhoi ge yeng bda songning bo phau ne ba ada isu khara dum ahal mo ye ba ge chai wale khole haib di ai ahal mo ina ma warak ba haib ni sampanna haraga adu tawre ade khoi se kanu su khoi ge ima ge maira ge leader su ma adum songning ba haib dai hujibu songning da kana lai ge lai re ba volatile ho bisda khoi ge bar ka association ge president asu fly tanga to chat pai se sarkar na du su khande fly se fix re amadi lei ba phaidna aina han kano jiribam chat badna kano se imphal da gi jiribam chat ba jiribam da gi silchar jalo imphal ak pa se lupa lising nipan mo khai lawai same flight chena na agar tala chat ki duna lising ho ma khai ga tan same day ka puche silchar le leban imphal le ma agar tala chakhi de ba agar tala for chathuk chajin to bom dai dina adu ne ba to agar tala flight chi maman chung hung di lising hung gi mathak sa chung chat adu silchar sina sogi manipur gi valley gi ade guwahati ga kolkata ga tawri se suddenly change to bai dai masi मैम से रेगुलेट तो भी बंदी चंगे बा सरकार से मर दुगा मुझे पोचे पुसलक पे याद रही से मसीना लेरंबा केस रिजर्व कई दी एम्बुलोइन रे 60-75% ऑफ द फैमिली से केस लेत रहे वो जिस खुद ता पछा लेत रहे वो पोट योन बा योन थोक बा याम थिन सोए बा तो मसे
honorable CM na so I de the major iduni resolution house ki private resolution se tor phajan tawsi hai is still we are ready even adu ki damak te walk out tori se ko je khange prajana kari hai ke de se adumai thamchu aduda ai yam tena ka ga de yam loge masim hangudra ga yam nungai ro da ba ai congress ki wang lo lai ni na ngasai manipur gi hanagi ex chief minister aduga loina na deputy selp na jung an tham gi baje yes ngasai private member resolution pukhalak paje pukhalak pa ai gi baroi na purpose Prime Minister ka discussion tawse habagi khongthang ama logolak baje masigi initiative mo improve baje masina house ki dignity da so e mo na wa out over na tragana boycott over sina but we are doing it for the interest of the people and have house ki dignity so e tawdabu but akoina public interest tawri ne habagi masigi interpretation se kamai na lobi congress na ka masin dun ten kumbiram house this hokpudi laite dignity handai na hai no adu di pa hai but aina quote tawjabane former chief minister na su palli aduga deputy CLP na su palli mogi press briefing da house dignity so e ai che house ki magi respect pi gadaba mayam na house ki power and function mayam do da la na sakhini haibe wane aduga koina waka to most decent protest ne almost silent protest ko mani ma che adura adai do di na kanadi ke charge de honorable say ex him na hana hiram ni na yam kana elaborate tar house dignity sok ta du it best depends on the judgment of the speaker ko okay thank you very much okay thank you